Da se opredeli koliko 6 cifreni brojevi postoje, koji što može da gi zapišeme samo sa cifrite 1, 2 i 3. Imame 6 cifreni brojevi. Za ova mesto izbirame od koliko možnih vrednosti. Znači imame, može ovdje da mi se povtoruvati, od 3. Znači ovdje može da stavim ili kec ili dvojka ili trojka. Isto tako i ovdje može da stavim ili kec ili dvojka ili trojka. I tuka, i tuka, i tuka. Znači ovdje izbirame 3 vrednosti, ovo od 3, ovo od 3, ovo od 3, ovo od 3. Ovo od 3, po pravilu tome. Proizvod imame 3, po 3, po 3, po 3, po 3, po 3, 3, 6. 6 cifreni brojevi koji što može da se zapišati sa cifrite 1, 2 i 3. Tukaj možete da iskoristite i prezentaciji so imate 3 elementi na 3 elementi množestvo. Kolkava je reproducirate 6 kolkava je klasa 6 ovo je 3 na 6. Kako sad? I ova možda zapišite i ova. Pod 2. Koliko 6 cifreni brojevi postoje u koji što ima točno 3 jedinici, 2 dvojki i 1 trojka. Imame nešto ovako, jedan broj nije predstavljen su nekoja šestorka, ovaj mi je prva ta cifra od broja do ostala, 2, 3, 2, 4, ova petata, ova šestata. Znam neka imam točno 3 jedinici, točno 2 dvojki, točno 1 trojka na permutaciji, to povtoruvanje. 6, to znači na jedna od klasita, to je klasita na jedinici ima točno 3 permutacijata takve vrednosti. Imаме 2 dvojke, 2 vrednosti koji su 2 i 1 vrednost. Ova je 6 faktorijal, vrs 3 faktorijal, 2 faktorijal, ova je 3 faktorijal, imame tukaj 4 predmet 6, 3 faktorijal, 2 faktorijal, 2, 3 faktorijal so 3 faktorijal se krati, 2 so 40, tako ostanemo 2, ovdje ovako, 1, 2 po 5 je 10, po 6 je 60, 7, 60, znači imamo 6 cifreni brojevi u koji što ima točno 3 jedinici, 2 dvojki i 1 trojka. Da smo potočni, koji što može da se zapišat, a ne u koji što ima, koji što je tukaj zapišat korektno, koji što može da se zapišat su 3 jedinici, 2 dvojki i 1 trojka. I čisto cifri se 3 jedinici, 2 dvojki i 1 trojka. Ok. Ne bi bitno razbirate što se baš. Koliko 6 cifreni brojevi postoja, u kojih ima samo cifrite 1, 2 i 3, i ovdje imamo jedno dopunitelno varenje, a to je i u koji što ima 3 jedinice. Imamo pak 6 mjesta. Znam deka točno ima 3 jedinice. Najprvo od ovdje 6 mjesta, ki izberam kada ki postavim jedinice. Može to je ovako, to je samo za demonstraciju. Ova je jedan od načinite na izbor na jedinice. Znači od 6 mjesta izbirati može ovako. Ok. Koliko samo da bi ilustriram. Od 6 mjesta izbiram. Poslije, preostanuvat koliko mjesta? Preostanuvat ušte 3 mjesta na koji što možem da stavam ili dvojka ili trojka. Ne znam veći, treba da imam točno 2, 3, i na ovo mjesto možem ili dvojka ili trojka i na ova i na ova. Znači to imamo od 2 vrednosti izbor i od 2 vrednosti izbor i ovdje od 2 vrednosti izbor. Bez razlika kada je bi stavljam jedinici, da mi ostane 3 mjesta na koji što možem da stavljam jedna od 2 vrednosti. Na jedno od tije 3 mjesta možem da odberam vrednost od 2. Na drugo pak od 2 vrednosti, ili 2 ili 2. Treto pak od 2 vrednosti i trojka i ovo je 6 na treta, 6 na treta, ki bi ostavim sami, da presmetate po 2 na. Zato bi vam podobro rekao imate ovakve kombinacije od
Различни ги направените работници.